amen. Amen. Bashimina. Sineni amen. Hari abantu benshi twagiye dusengera muno muhana. Hari abo twasengeye bari babuze abana Imana bahaye abana. Hari abandi bari barwaje abana ubushize nari hano. Nari hariya mu cyumba cya Veneyati. Nagize kabiri amakuru mwamenya ko nari musengera abantu bari barwaye. Ndashima Imana bakishije. Semeni amen. Nagize kamaranga mutima kandi sentabuze. Semeni amen. Ariko duca ngize imbaraga cyane n'izuru y'ubako kubera ko Imana yabivuze. Yo mpamvu zanesheje. Semeni amen. Imana yagize neza kuko mwene data avuye kubivuga dufite amasengesho ya ministeri barenze ibikike. Tuzagera hano kuwa gatatu mu ijoro, kuwa kane no kuwa gatanu no kuwa gatanu tukomeza tuzaturi hano muri Veneyati muzaziturana. Umuvuga butumwa tuzaturukumwe nabo ni refera Byicaza kuva muri Birizi. Tuzabana kuwa kane. Ni ukuvuga ngo twe dutumiye umuntu niba ari amasengesho tugomba kubana amasengesho atangiye kugeza nyine arangiye. Niba ari igiterane tubana igitangiye kugeza kirangiye. Umuvuga butumwa wacu rero tuzabana guhera kuwa kane. Yambwiye ko azagana kuwa kane. Dukomeza kugeza. Mwese muri yegerejwe ntabwo ari amasengesho asa n'ahejwe, ni amasengesho y'abantu bose. Abashumba n'anogushi. Mwanejeje. Amen. Amen. Kandi bose umuhana ndawukunda pe. Amen. Ubushize mpanje gukora afishe ya kesha dufite kuwa gatanu. Narebye abaririmbyi ntumira none nkabona abaririmbyi bose inshuti zaje. Ndatumira se abahembeka abahe. Biranjanganye kandi usindi bashaka kuri afishe bose ndio bazabona umwanya wo kuririmba. Ndavuga ati basigare kashire bakiya kuri afishe abandi bahamagarega bazagende baza tugende tubana umwanya wo kumenya guhimbaza. Imana ibahe umugisha mwese kandi turazirikana imirimo Imana ikomeje gukora. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, amashimwe agarukiyaho. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere. Duhere ku verse ya 10. Mwene data n'ubundi asome. Tuvuze ko ari urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi uvuga ubutumwa wa mbere Imana n'umugisha bishimye. Atuganira ijambo ryiza. Urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere. Duhere ku verse ya 10. Imana yagize neza. Imana yatanze abana, Imana yatanze amakwe, nabonye bakwiye. Ndishimye cyane. Imana nziza. Ndasoma Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze gutya. Mugende kuko bikwiriye abo mwami wacu. Mugende kuko bikwiriye abo mwami wacu. Umunezeze muri byose. Umunezeze mu bintu byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi mwunguke kumenya Imana. Kandi mwunguke kumenya Imana. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Iri jambo ndariganiramo amagambo atatu. Cyangwa se mu gutegura narisanzemo amagambo atatu ngomba kuganira nawe. Semeni amen. Amen. Ayo niyo magambo atatu ndibuze kuganira namwe mu mwanya mutoya kugira ngo dusibe umwanya wundi muvuga butumwa. Semeni amen. Amen. Ijambo rya mbere nasanzemo ijambo rivuga ngo imbuto nziza. Ijambo rya kabiri imirimo myiza. Ijambo rya gatatu gusenga. Nayo magambo atatu turi buganira kandi avuga mu mwanya utari muremure cyane kubera ko bene data bashanye umwanya wo gusirimba kandi ntabwo nari kubima igisirimba bagisabye kuko si byiza. Semeni amen. Amen.
bitandukanye semeni amen no kugira imbuto za Mwuka Wera. Kwera imbuto nziza ni igikorwa kiza kigaragarira amaso abantu tukakibona, siko kuri se na imbuto za Mwuka Wera zigaragara gusa mu mwanya w'Umwuka iyo, ariko kwera imbuto nziza ni ikintu kigaragarira n'abanyantege nkeya. Semeni amen, haleluya. Kwera imbuto nziza biva hehe? Biva mu musaruro usanga no gukizwa. Gukizwa ni iki? Gukizwa ni uguhindukira ukareka ibyo wari urimo ugenderamo kera, none warangiza ugahindukira. Iyo uhindukiye rero uza ku ntambwe ya kabiri yo kugira imbuto nziza. Sema amen. Turi kumwe? Haleluya. Imbuto nziza kandi ni ibihamya bigaragaza icyo ukorera cyangwa se umwami ukorera uwo ari we. Ubundi ndi hariho umuntu hariho imirimo ye. Semeni amen. Kuvuga hayizuru si uwo mumenye, keretse uvuze imirimo ye nibwo umenye hayizuru. Semeni amen. Rero imirimo cyangwa se imbuto nziza ni ibihamya biza bigaragaza icyo ukorera icyo ari cyo, kugira ngo umenye icyo umuntu akunda n'icyo akorera n'umwami wiwe n'ibyo yemera. Uzubirebera mu buso agaragaza imbere y'abantu. Amen. Haleluya. Imbuto nziza kandi ngana ku musozi w'iryo jambo, semeni amen, ni igikorwa kiza kigaragaza ubusabane bwawe n'Imana. Turabyumvise? Kugira ngo tumenye intambwe umuntu agezemo yo gukizwa cyangwa se kuja mu bwami bw'Imana, so tumurebera mu mbuto ze. Noneho za mbuto ziwe nizo ziza zitugaragariza icyo bita ubusabane bwiwe n'Imana, kandi icyo ukunda cyane ugira umwanya cyane. Amen. Imirimo myiza unavuga ni usukwera impamvu z'umwanya. Amen. Haleluya. Imirimo myiza ni igikorwa cyose dukora kuko guheza Imana icyubahiro, birimo kuramya, birimo kugaburira ijambo ry'Imana, birimo gufasha imfubyi ndetse n'abakene. Umunyamafaranga mwiza uzi kujera ifaranga ziwe neza ni uwemera gusangira za faranga n'abandi. Amen. Ariko mubona ufite ifaranga ko tubashe kuzisangira n'abandi, nawe ubwawe ntacyo zizakumarira. Igihumbi watanze mu gitondo ku iduka usanga amafaranga yacaga igihumbi kigeze kayori. Imbaraga za faranga nuko zagiye zihanahana. Muramushije? Ni nako kamaro kazo. Amen. Iyo rero wifashe ukabigumana wowe ubwawe, ntacyo bishobora gufasha abandi, kandi burya habe nawe ubwanda bizogufasha. Umusabane mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ufite aheza uwundi. Bana bamugisha. Asifiwe. Mirimo myiza kandi ni igikorwa cyose dukora tudahata mbere y'Imana. Ubundi biragoye cyane guhatira abakristo ngo bakorere Imana kandi bacu bari mu ikanisa. Ni intege yazuzuye kabisa. Semeni amen. Kuko umukristo wose wakijijwe wemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agomba kuba afite n'ibyo akora muri bwa bwami. Kandi niba atazi ukora muri bwa bwami bw'Imana, ufite ahandi hantu uzi ubikorera atari mu bwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Yesu arishimira ndera byagaze. Haleluya. Semeni amen. Rero iyo ufite icyo ushaka ku Mana, ubanza gutanga ibyo ufite kugira ngo Imana iguheze ibishari. Nyuma yaho rero bizaba ibyo Imana iguhaye
nawe uza wemera kubisangira n'abandi kugira ngo semeni amen ubutumwa bwa Kristo Yesu bukomeze bwamare ku isi. Pawulo abibwira Timoteyo, aramubwira ngo ibintu wanumvanye imbere y'abahamya benshi ugende ubibwire abantu bo kwizerwa nabo ngo bazashobora kubibwira abandi. Murumva ko rero hari icyo bita guhanahana. Semeni amen. Pawulo yabwirije Timoteyo, ariko aramubwira ngo nawe numara kumva ibintu ubwira abandi, bano nabo bagende babibwira abandi, bityo rero ubutumwa bugere kure. Amen. Mugira ngo bashobora Yesu Kristo ni umwami wacu twese. Semeni amen. Haleluya. Seni gano yo kwiga. Abatazi nitwa biganiro mapya. Sengera muri UPCM Christian Kayo Rushumba ni Reverend Enoch. Amen. Amen. Haleluya. Imirimo myiza n'imbaraga zizadushoboza gukorera Imana zuzuye. Zikora kwisenzera. Amen. Amen. Imirimo myiza n'imbaraga zidushoboza gukorera Imana neza zuzuye. Ubundi wishurirwa Imana cyane biva mu bintu bitatu. Ikintu cya mbere biva mu mashimwe. Iyo utambukana amashimwe imbere y'Imana, abarinzi baravuze ngo ishimwe niwo mwambaro wawe. Biguheza umwanya wo gutekereza icyo Imana yakoze. Muri kwa gutekereza Imana uzongera kandi kwishurirwa birenze kwa kundi. Icya kabiri ni ukuja imbere y'Imana utagiye kuyisaba ngo iguheze, ukaja imbere y'Imana ushaka kugira ngo musabane. Amen. Hari abakristo benshi bagize imyaka itari mike mu ikanisa bahora gusabira Imana ngo Mana mpeza. Uwo mukristo mukura kwemera ngo kubera yuko igihe cyose agiye imbere y'Imana tashaka ko Imana basabana, ahubwo ashaka Imana gusimuheza. Umwanya uhagije udashobora gufata kugira ngo ashimire y'Imana, yari wakayifata no gukora amafungo n'ibindi akajya no ku misozi. Agomba kuba ashaka kugira ngo asabane n'Imana. Munsi itonda amasengesho yarenze gusaba akaja kugusabana, habe n'ibyo Imana igambira ko kuzabikubwira. Amen. Mpamvu itarabikubwira nuko mutaraganira nayo. Iyo bikubwira ko mutarasabana sikubwira. Biragusaba kubanza kwemera gusabana n'Imana. Wamara kubanza gusabana n'Imana ikakubwira inshuti kuva yuko mubana, ugakunda ukakugisha inama, ukakubitsa n'abantu n'amabanga y'ubwoko. Amen. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Sameni amen. Amen. Imirimo myiza no kujya gatatu y'amasengesho n'imbaraga ziduhesha kumvira ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuganira ndetse no kuramya. Kuramya ni iki? Kuramya si ukuririmba ku majwi yitonze n'ayihuta kuko abenshi mu bikora. Kuramya ni igikorwa cyose dukora cyo kugira ngo duheze Imana icyubahiro. Hari umusore nkunda cyane usengera muri Victory, mbaza uririmba ishani imbere mu ndirimbo ya nyuma yafashije ndamukunda. Semeni amen. Amen. Ari tutwisha zagenda akora mu materaniro tukafasha. Semeni amen. Amen. So bikorwa rero tubikora kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Icyo bita kuramya no kuririmba indirimbo nyinshi udafite guheza Imana icyubahiro muri wowe. Ni kasiroga z'igihugu cyangwa abaririmba gutwara nabi. Ariko buri gihe cyose iyo ubikoze kugira ngo uheze Imana icyubahiro byitwa kuramya Imana. Amen. Amen. Asifiwe. Haleluya. Sema amen. Amen. Tunarudia Imana. Haleluya. Haleluya. Mwakire Yesu umwami wawe. Azabageza ku bikombe. Asifiwe. Amasengesho no yavuga ibintu cyikora yuko ndayazi.
ariko amasengesho azakuraho ibintu byose bidutsikamiye. Amasengesho semeni amen. Amasengesho niyo yonyine azaduheza gukomeza kwaguka mu kumenya Imana. Amen. Tagi waba usenga uvuga ngo Mana uri wo kwizerwa, uri umunyembaraga, uri wenyine nta wundi muntu uri kumwe mwicaranye, uhawe uganira gusa. Semeni amen. Kandi uganira n'umuntu utahaye ubona biza ari ubuzima gukomeza kwaguka. Abadashaka kwaguka rero mu masengesho bazatangira gusenga bakamatangira kuririmba. Sinabona barimo umwanya wo gusenga ndetse umwanya wo kuririmba. Hariho gusenga hakaba no kuririmba. Iyo rero utangiye kuririmba mu mwanya wo gusenga, kwaguka biri kure yawe cyane. Ariko iyo ushaka kwaguka urasenga. Gusenga rero kwagura. Kindi mugomba kumenya ni iki. Semeni amen. Ibihe semeni amen. Bizari kwaka ikintu utatekerezaga ko wazabura mu buzima. Ibihe bizari kwaka ikintu utatekereza ko wazabura mu buzima. Amasengesho nayo azaguheza ikintu utatekereza ko wazogezeho mu buzima. Ibihe semeni amen. Bizari kwaka ikintu utatekerezaga ko wazabura mu buzima. Iwacu hari abantu bagera nka 200, abandi 150, ariko ruki ibihe biraza bibambura zanka tibatekerezaga ko zozoje. Ariko kubera ibihe kiraza kirabibambura. Ariko rero amasengesho semeni amen. Amasengesho semeni amen. Aza gusingiriza ikintu utotekerezaga ko wazobona mu buzima. Kubera ibyusenze amasengesho aza guheza ikintu wowe ubwawe utatekerezaga kuzaba. Ikintu wabwisha ugatekereza ukabona kiri kure yawe, ariko usenga gutya amasengesho yaba ari sema amen. Haleluya. Semeni amen. La sira gari ya nobile. Tutumuka kumenya Imana cyangwa se twauka kumenya Imana iyo twinjiye mu gihe cy'amasengesho. Kandi ahari n'amasengesho yacu twene ababaterana kugira ngo twibukanye no kugira ngo tugende twongera ijambo kuri semeni amen. Ariko ushaka kwaguka cyane usenga wenyine bigurisha kugera kure. Amen. Amen. Gusenga rero n'ukubaka ubuzima ukabubakira mu Mana. Semeni amen. Kandi wenda kubakira mu Mana ugahera gukora mu gusabana na Kristo. Niba ushaka gusabana n'Imana cyane. Amen. Gusenga cyo kintu cyonyine kizakubwira umuntu agomba guca bugufi. Gusenga nicyo kintu cyonyine kizakiganiriza umuntu muri we, kikamwumvisa ko agomba guca bugufi. Ubundi buriya guca bugufi ni ishusho ya Kristo. Uwo nubwo yabanje kwambara akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhanwa n'Imana ari ikintu cy'ubugira gute cyo kugundirwa. Yemera kwambara akamero k'umugaragu w'imbata, yisiga ubusa, tiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Semeni amen. Muri imbaraga zo guca bugufi aho ngaho. Semeni amen. Ariko rero kwizamura cyangwa se kwita ukomeye, semeni amen, uri mu shusho neza yuzuye Satani. Kandi buriya kwizamura cyangwa se kwihaya noizwa mu buryo bwinshi nawe buvukundi. Semeni amen. Nuguharanira umwanya udafite kuzabona bikarangira utaye na wawe wundi wari uriho. Kwishyira hejuru semeni amen. Nugutakaza, nugushaka guharanira umwanya udafite kuzabona, noneho bikarangira na wawe wundi wari wahawe uwutakaje. Nibyo uzababona kuri Satani. Satani yashatse ko ahabwa no kurama k'Imana, birangira Imana imukuye kuri wa mwanya yaramuhaye imuta mu isi. Umunsi yamutaye mu isi, Imana yavugije indi avuga ngo wasi muonesha.
umuntu wese muzabone yizamura muzamurangeze n'ishuri ya Satani ushaka kukamura gusa kuko nguyo kwitwa icyubahiro uzaca gushira uzobe kugira ngo Kristo mu buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Kandi uriya gusenga nicyo gikorwa nasanze umugabo azasaza n'imbaraga. Abagabo bose basenze baza basaza n'imbaraga bose. Semeni amen. Abagabo bose basenze batindanye n'Imana. Bose batindanye n'Imana. Kibaza basaza. Bose bazahora n'imbaraga. Habe n'imyaka y'ishaka kuyobera. Tudisura umugabo agana kubera ibibazo kwanda n'Imana. Amen. Asifiwe. Kandi uriya niwo murage mwiza ushobora kuraga abana bawe. Niwo murage mwiza ushobora kuraga abana bawe. Kangane ku musozo. Kandi buriya wamenye Imana wese agira imbaraga ku cyaha. Icyaha cyo kumara imbaraga buri gihe cyose aza gihagararaho. Kuko gusenga mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi tugomba guhagarara kugeza dupfuye. N'ubuzima bwacu twebwe tugomba guhagararamo kugeza dupfuye. Yesu arashobora gasoze. Oh, haleluya. 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 Sema amen. Amen. Yaravuze umwanditsi mugende kuko bikwiriye ari umwami wacu. Umunezeze muri byose. Mu mirimo yawe unezeze Imana. Mu kazi kawe unezeze Imana. Uwawe unezeze Imana. Mu gikoni wawe uteka unezeze Imana. Icyo ukora cyose unezeze Imana. Ntugikore kugira ngo uzamuke. Ukore kugira ngo Kristo azamurire muri wowe. Kandi niwakora ibyo ngibyo ntabwo uzohora mu bwana, ahubwo uzohora wunguka kumenya Imana. Uko umwaka utaje uzunguka kumenya Imana. Uko umwaka utaje wunguka kumenya Imana. Ibi biza bitwamura icyo twatekerezaga ko tudashobora kuzatakaza. Amasengesho akatwambika cyangwa se akaduheza icyo tutatekerezaga ko twazageraho. Muve hasi dusenga Imana. Mumbere mushumba wanje na mashamba atusha